Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anto Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalati kenaban pelong ya ke jinglek jurib hathala karu ha East Giant Hill sadin baladepan ujor da kador bar snong wapungkur snong persha ya ke jingtmu balabu ha ke jaka kraw hapo ke jaka badan ha ke jingpet jongka. Ya kani lapan sengau da udukot sekretari ke Jela Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB si Ed Shermang haduk ke Jingyalang jong ke dorbar wapung skur ha ke sungi pelai. Ngilapan pau ya ke jing persya ke bejur persya ya ke jing temu ban seng ya ukuk bar ke MSPCB kalati kena ban pelong ya ke jing pet bnia syah ban shim ya ke rai lakan weng no ya ke COE. Habala keli lada kila yo ya ke jaka klau ki he ke bot kila kam baki yo ya ke jingshai na District Forest Officer DFO bagade ke jaka bomdon klau. Darkhas ni komplain bagi orang ba population board ka ai jingbit dan CTE ban bu ya gani ka kok akan ga jaka bagi khot ka thulukuru ma pipet ka hindu ki application bagi proses kalong da ka jing dan tangkat ki kot isla ka bakong sabdu ka de NOC national la da ka snong hi kamsha ka bambut ka ban proses ki kot kam dan jumbu ai to na kong siya ngiyo yan ini ka NOC jong gani ka kok bagi OM kok ke NOC jong gani komiti yang ni kade baai da kador baris na mukhe handa ya kata gajing uput kadan gajing ya ngamtip hakan no rukan mampa kan komen na makam dia subject jungi talor gani kan ngurim baai na pador baris na mukhe ha gani gajaka bagi kot thulukuru to na kong namar ya gasnong ni nitip bala bak kli lan ne yo orang bak snong la jit ka snong tegade ka jigit kia jong orang bak snong mat pek ke babha ke ka pasni yo snong baar ba de la da de bet ki jen snong lan de ba paramarin snong ulo don do loy ban pe tanta ini ki biru kiladan ye gani ka NOC ba ano do loy ta halor jong kini kaladan ke forest clearance ani kanan forest bagi yo no po state forest Karadon ro ko forest clearance bagi yo no po district council kabamun sauje kikot keladan ni tahadin be kilayo ay ni sauje kikot ni sedang ban proses ni ban penya ni kot jengki kat kun gejing lab jengi kilong kababit dan ni kabaya ya comply beka citing norms ting ni la issue na ba issue ngi dan consent committee ki ba kontrib ye ki department repair komba southern department ta lengba ke committee ki la pas ni ka kila ay approval ban I consent to establish tingin la ay ni tengah rondang manjing ngai bagalami apa press media ngampas ngtho balang kumno nga kat ko mujing i jong ha press media bakadam ka jingi kaji ajaka to le kumno ngapa ban comment sekang ta tan rei ada kile appointment ta ngapen tanggawe ngapen ong ba hakopor be inspection do officer jingi ong ba don wa amdane tengah ong let's say nama balai kala bandai baka bangi ai nama hakapor bangi ai kini ki GPS ai ki dan map kita kum gini ki map tahang ni ngampat la ban pensisha rek kai gejing suba kala se kala bandai kai ka ba ai kan ni ka map kini ki bilap na hapo upot jong ni ka map GPS map let's say ki kum la shawai ye ka tangi patip namar kat kum gini ka dorkas mangila complain mangila yo kalau polarity langin like inspection lang barok lai sautin ni penbaik haga tiyo banwan ni penbaik kawai kasi ngin don lang na mga kwa iki bakin don lang mga rumah kular ki bangan lai lang na mga hakapor ba inspect mo de bangan inspect teman-teman ini lada gadai sisa kat kum kejing kam jongki tingin haban lai ke badai ban next step ni haban baik tan ni kebaar lai lada do ni ukuk shubu ngi ai hapo ni ma ulai chna shawai kaba mo si sendan ngin weng no gitu ka konsep establish taga dari di China ni tengah menir kadang ai khoblai ga sino ang bahap pi wan sini na ngiya ban ikran ni mirjingun ba ma chuka wakti agar khobor mpo sa isi ta le pembet menit tengah try kan in sala e badai ban ne in sa bdp ga ai ban mi ha ni ti ban wan